Gorok kok kawan teh. Sing ora jok siapa aman. Yayasan ya wele dudek-dudek sing duwe warteg kok. Wes banyak koyo kok man urip-uripan bae pegawai kudu pegawai kak wau tuh ulu tuh mantre kudu bisa kayak kue bae kayak kepenak nemen kecuali sing duwe showroom kaya karo bos bawang blentung cocot ngelih blentung ke ora kaya kue blentung katung wah tung wah mak kudu blentung cangkem ngelih lambe blaweran jadi mulai tung wah di burung kaya ada blentung tung 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 tungkat tung 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 pak 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 tung tung tungkat pak oh nyaman man mene bengi-bengi jelek kuncingen nyong geblak untungun ora ana gawane gudang kaya nyumpang nginung kane mamang kok mangar nggawa karantina di karantina komanan gudang sih keprimen karantina gudang tampung kowe wong 5 wong 10 wis mene wis lah liber ngono kene wong karantina